Teorije zavjere vlastitog življenja. Napisala i pročitala Nika Boneti. Jeste li ikad uhvatili sebe da pomislite: ne smijem se previše smijati jer ću poslije sigurno plakati? Ili sad mi ide dobro, pa sigurno poslije dolazi nešto loše. Ili ono legendarno: nemoj se hvaliti, ureći ćeš se. Ako jeste, čestitam. Imate malu teoriju zavjere vlastitog življenja. Ne onu s vanzemaljcima i iluminatima, nego onu domaću, kućnu verziju. U stvari su to rečenice koje smo slušali od baka, roditelja, susjeda, koje su oblikovale našu percepciju stvarnosti, a nikad ih zapravo nismo propitivali. Uzeli smo ih zdravo za gotovo. Mislimo da je to jednostavno tako. Edi najviše voli male, sofisticirane teorije zavjere. Naprimjer, netko nekome kaže: ako imaš problem sa zdravljem, pripazi na sebe jer možda previše piješ, pušiš, jedeš ili nešto slično. To onda bude doživljeno kao napad i možda netko ima nešto skriveno protiv mene. Ali kad isto kaže liječnik, onda je to gotovo proročanstvo. Kao da informacija nije važna zbog sadržaja i namjere, nego zbog toga tko ju je izgovorio. A to je zapravo zanimljivo psihološko pitanje. Koliko promišljamo o onome što nam je rečeno i zašto ne propitujemo autoritete? Uvjereni smo da smo nemoćni nešto promijeniti jer je to eto tako, ali ne razmislimo uopće dobro o svemu tome prije nego što odlučimo djelovati ili ne djelovati. Zanimljivo je da u teorije zavjere vjeruju i moji klijenti, liječnici, inženjeri, profesori. Visoko obrazovani, racionalni ljudi. I onda mi kažu: nešto je predobro u zadnje vrijeme. Sigurno će mi sad sve krenuti po zlu. A ja si mislim: a zakaj bi to bilo tako? Istina je da su sve takve poslovice nastajale u vremenima kad je život bio puno nesigurniji. Ratovi, bolesti, loše žetve, visoka smrtnost. Kad živiš u kaosu, mozak želi pravila, pa izmisli pravilo. Previše veselja, slijedi kazna. Problem je što naš mozak i danas voli takve obrasce. I onda se dogodi ovo. Ako vjeruješ da nakon sreće dolazi nesreća, počet ćeš to očekivati, postaneš napetiji, više primjećuješ negativno i kad se nešto loše dogodi, a realno život se događa svima nama, mozak kaže: eto ga na, znala sam ja da će mi se to dogoditi. Ali to je fenomen koji se u psihologiji zove samoispunjavajuće proročanstvo. Nije dokaz da je poslovica istinita, nego samo dokaz da je mozak kalibriran na traženje obrazaca. Evo par klasika iz svakodnevnice. Ne smij se previše jer ćeš poslije plakati. Prijevod: nemoj biti presretan. Nije to dobro. I onda ljudi umanjuju radost. Ili se osjećaju krivi i očekuju katastrofu kad im ide dobro. Ili kad stvari postanu ugodne, jer eto, radost je nešto rizično. Nemoj se hvaliti, ureći ćeš se. Prijevod: sakrij sreću da ne izazoveš zavist. U tradicionalnim društvima otvoreno pokazivanje sreće ili uspjeha moglo je izazvati
ljubomoru, ogovaranje, socijalnu kaznu, pa se razvilo pravilo: bolje je nikom ništa ne govoriti. I onda odrasteš i ne znaš reći: ponosna sam na sebe. Bolje očekivati najgore, pa se nećeš razočarati. Ovo je anksioznost maskirana u realizam, jer ako unaprijed očekujem katastrofu, neću biti povrijeđen. Kao, ja nisam pesimist, ja sam samo pripremljen. A zapravo si stalno pod stresom i u kroničnoj napetosti zbog iščekivanja katastrofe. Kad ti ide dobro, sigurno dolazi nešto loše. Ne, život je nepredvidiv i to nosi jednu dozu tjeskobe, ali ponekad samo ide dobro. I to je to. Ne mora svaka sretna faza imati račun. Tko visoko leti, nisko pada. To implicitno šalje poruku: ne sanjaj prevelike snove, ne ističi se previše, to bi moglo biti opasno. Zavist je svugdje oko nas. Nemoj se uzdizati iznad drugih za svaki slučaj. A možda se baš treba uzdizati i treba letjeti više. Istina je da su neke od ovih poslovica nekad imale funkciju. Štitile su ljude od razočaranja, od tjeskobe, od zavisti, od neizvjesnosti. Ali danas mogu postati male psihološke zabrane. Zabrana radosti, zabrana ambicije, zabrana nade. Edi proučava i one geopolitičke teorije zavjere tipa: neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. Iako je to heuristika, takva rečenica nekad može skliznuti u teoriju zavjere ako osoba krene graditi cijelu priču oko toga. Ako su oni protiv njega, onda sigurno zajedno nešto skrivaju. Ili lokalne teorije zavjere, da je sve već unaprijed određeno i da mi ništa ne možemo promijeniti, nemoćni smo, tipa: ja ne izlazim na izbore jer su se oni sve već dogovorili da moji ne pobjede, nego da oni drugi pobjede, pa bolje da ja ostanem doma ležati. Općenito, jedan od najboljih načina da smanjimo anksioznost je da prihvatimo: ne možemo sve kontrolirati. Ne možemo predvidjeti budućnost. Ne možemo mislima prizvati nesreću. I ne moramo živjeti kao da stalno čekamo katastrofu. A sada vas želim nešto pitati. Koju rečenicu živite, a da je niste nikad propitivali? Pišite nam u komentare. Koja vas poslovica plaši ili sputava?